ya bona manie yewura MP ya bona manie nyame ya adoma etena yesa de enkrata yesa ekoma no ene hu pictures ni videos nyina ye de ekoma yewura se won san hwem se de kan ye difo a omani nyina be hu na mo demonstration na mo dede na mo ye ni nyina no Mr. Mankwa mi hu se no tie akonyam ewo ekwa no ba bi so bia mfa ne nsa nka ne de ene ne video nyina bia mfa ne nsa nka mene hene ya kasa kire ekuro mafo ne se yesrese obia mfa ne nsanka no ne niema nso obia ntachi bia ya mfa nsanka no se bi ye nimbra nti empese ebese mbra oh Mr. Mankwa won kafra Mr. Mankwa anti mo ye demonstration wie no asesa ne niema kwa na se seloda so ne mranche no wo ho a wo mo eye adwuma no enne ne niema ne wontunkum su krodua mu ye hu se wabetwe ni nyina edekọ de ne wafidasi kotia endem ya masa abana ya sa kohe me koye ni nyina obefa afiri ha enti se de wo ko ne de ye pra na chikura mo wo mabiem yesre no ma wo mabiem se de mabu ne abre ne de ye pa ne chew so wote me ne a mo wo mabiem ba bia wanya bia wo ye wo ho no wonto aso wo ha de ne de ma wo mabiem matwai honorable wo de me emfa wonsia na ya fi ani ni nsem na chibibia ni a ye besa so abo opunu mu bi why Madam Sompa Sompa for Yaminsu Shira Shira was so honorable Collins Jane Abusianfo Yanena Ekokudin Komono or your small honorable assemblyman Edema Adesia one more ever figasin tunkumso ya we figasia sokoraba tompeso asantemantemo intimisa mankwana na so ayesie no contractor yama no kwan na Adesia no so chese ebisa mankwana eto no wona eto no a phone tana so no oh Mr. Mankwa kafra wate Segu, your friends are Mankwa Segu. Oh, more for Segu. Kafra wate, Kafra. Kwan kaye ni ya. Kawenki ya mwa wo. Chese, ya mwa wading na. Kama. Contractor you may say more de. Mekwa kusiana mapibi na mayo. Na mwa sema mukei. Sema pe ni iriti. We ni pape mwa. Assemblyman. Ya twaswe na ya demo eko eye enwomasuam ya chacha for mo kira de ewo ye teacher training colleges ahodo na abusuafo mo buofu yi ene agyae omo bufuofu ni pampem kura no ye ka mo bom se omo ntinsima do pa nya de ombetimi ado ama na yeye omo nsiba mo kanyina ne se omo condition of service no mo ne abaye di hunkoma na abaye de ne munya botre china munya botre ne ye be meeting china ye kosia mpedimfo omo aye ne saa asempedimfo peso omo di ne omo edi kutuma me hwoto agudi a omo fi se baby edru no so man kaso mo tiri ho no mo keke oma no tumu a wa hwe mpedimfo betwa control mu a afo matikwa be ro num se ye surudu enkwan susu ya benkwan a na ekwakofo mo tirim eno ntia mende omo ni abre pa omo so omo mama mpedin na do dan kwa kufado bosumi mu a se hwe be me bosum na ye kwakoram no ye ntwanwie de na nkomo bi omo ne aban edie no no mo dia manasi anyesa omo de omo nkukuru omo keka nyina begu fom no makotena fia kodi omo yere nom Ediane na Openi Prince Obeyhima national president ya wada Colleges of Education Teachers Association of Ghana echedi afani se sitak kuna no ne nsama wade etudwa eni na saying ya de ani hwe odin ya etmu se wo ma aban ayi wo masi ho se wo mo entoto ye noma nye ka ye niye no eye boapaye ye se so wo mo ye no wo mo nye na say ya fair ya de GTech offense fair wages eye meeting online a meeting no na prank of hobby na friends GTech for ewo mu ebi ekopie mu se GTech for kan say omo de nti a omo implement ya de ne yese omo pese omo ede staff audit na omo aye no omo de be dan friends fair wages for na mpo omo de letter break fair wages omo pese omo ne fair wages for isia na omo timi di hu nkobo na omo tenetene baby also omo tenetene ansa na omo implement ya de no nyame ani nse fair wages e kan pay so omo kan plane for nye plane fa so omo nsan kan letter bia free GTech na wo hwe nyame anim na papa ya anopei wonya ne ba bi ko waye adwuma nipa bi say Mr. Albert friends mensa bekwen se asamando we bia menim se dem ho ai we ne saman e wa habi a eko emaye nipa bi se nko nya o sika na nko de so mo ho yare wantumi nya ne sika na wansan ho yare na wawu no enya sem papa
Amzafo nti we ayo penny Prince Obey Hima wono na national president da Colleges of Education Teachers Association of Ghana twenty afrani say sitak ekuno annual we nchichemu a omo edeman to mo hwa benim hwebe yenkoni yenkora memu na infamy busumi no enkugudie na ban ahwe atoto enema nyina amante ase aye adwuma yede asede ma 21st clinic yese osi ateke ntini no setwetwe ne tutu emedu ba bia wo de kwa akose duabonom ne ade a we nyi obi na abodua na nyi obi na ato oduro yade a furniture 21st clinic na yen ene wonro won fidi papa yede ebehwe etu yade na se ede amawo kumase ye ohonom ye oboase ye won kran ye osunyai won kransa o techimena bonten so frayen 0540311311 0540311311 na eni enkomo mizone 5G drink ni egusu a ye no nom wo ye wedding wo ye party epono to obia ase ena wa ena open drink papa obe serve a ye mizone 5G ena me kanfo ediama wo upebie to atone epe ho nkomo bia na offer 0246270221 na one omo adinkomo 3A Herbal Center at the 3 Eco Capsules abegwa so akoko abusianfo ase betu ama ase ahye etese dear kra no a ebetu Food and Drugs Authority mpenifo je ediatum koko ntu sisi ya koko ntida bia wani su yohene koko ntida bia wani ayeko koko ntida bia wo yamu atim koko ntida bia odi omine mu ya ohene a abusianfo nya 3 Eco Capsules so a ebeye adwuma no na hye koko na se ede ama Food and Drugs Authority mpenifo je atum enye na so 0546107107 0546107107 yegina boyiswe na ye na ye ho kakra emra ye ba pia ketira enwumre yede ebepimu so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besa ya no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540311311 0540311311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. Amzianfo esa so mama kwa babio ba Sompa television yenwumre kase so sa otienka obono ne afomantem ne mo a Sompa 98.9 FM wadama say obono Eastia Sompa 90.7 FM wadama na asantemantam ne mpota nyina Sompa 93.1 FM susukuta yemu a enwumre ye kase no ne sent no agi bebia nenke ye wese ye bekwa o mano so na ye ni opani eye Segu Amankwa Segu Mr. Amankwa Segu a contractor na wo ye adwuma wa ase entunkum so no a amanfo no eya allegation de eto no so no na nke yehwese yebekwa ma no so na ye ne contractor eye Mr. Amankwa Segu akwakodi enkomo nenso yepusu homa no a wonye enso yeguso a ya yepusu na homa no yensa eka no a yebekọ na ye ne Mr. Amankwa Segu contractor wo ye adwuma ewa figase entunkum so kwan no so a ehun sema akwakoye pi ye to so na International Labour Organization penimfo na ababa yenkasa ho
ho ene encheche dwumadie dia ma emrante ne maba wa bebro ha ene yechire ewo eye Ghana mema se ni nyina eye sebe ne dwadie wonwom ene su ne ban no yebenya bie na boa ama man no ne nkan kode ne nchechire awie epeyo opani a wono ena enterprise development eye productivity woye national project officer opani onoma esiedu ene ne ensantwefo di nkoma o cheche mu se dwumadie we mfaso a ewo so edemo manyi ama garment industry na utayani say yebwa ama sa industry etunkun yebwa ama omochise akankan senior ma yetie no aye fefe aye kama na medie no yomu ahwo bebre na wiye entitie efabi na entitie no fa medie be friend score sustaining competitive and responsible enterprises na score no wo eniwa beye inu a yedidi djuma yedi kan ye se ye kan for na bom fefe o ma chi o ma se ye tosu biu ye se ECC yedun ho atoto niema ama eniema ye prepare quality ye tosu no sa ye se ye hwe ama improve aba obra ye totu ye niema na ye say sika ye say niema ye de ye tosu ye uni kind of human resource fa no mo ye man ho wo yi di ho ni twatwo ye se ye bebo mo ye man ho ban ama o mo impra ama ni ma kuya ma Amzanfonti weye eye openi onoma siedu na yete ne nkene no akire o kasa kakra e de fa se ebia ye ntuma na material ehon sensem ye checha manfo tie and die ne ye ne yetima ye na ye na ayefe na bia yetimi dia toto abrofo ne de won no eno so mo checha manfo kakra na eno so no o chechi nsemu se de fa ho kire yen yewo enkofo a yatiti won a won be koso aboa enterprises na sankofo yi be ko enterprises edwuma ho na o ma ko hese de edwuma no ekofa na cheche bi wo ha o mo bi wo ha na mo de aboa sa be kro na mu na mo he mfuntu a o mo tu na sampuntu so se bi mfu bi wo ha ese de ka ho e de aka nti ye won kofo a o mo ko head echo any and why I said it well. What's the government sector air can you more can say here market, international market. Okay, so many amani idika nti ye chise mu no ye pe obi a oba boa mo enya orders akese ama mo eno ya di bi here on kese bi o why for the digital pattern making e boa mo mutu twitwa mo nyema a mo say nyema na mo twitwa na kama na o de ye edwa department no na antadi a ye ka ho asem na eno so e bi training o yes sir the wo mo ko trade shows e ka a marketing strategy boa man ko fu hu yo mo so hu yen ko for ye na ye de mo akoba ko Las Vegas the film magic show Amzanfonti weye ayo penny onoma esiedu odwane kire eye enterprise development productivity on eye international labor organization kunum kra no eye national project officer eba na enterprise development no honsensem a wono ene hye nsa ena na ochichi nsemu kakra de akire ye no ye to so na ya tese eye Graduate Students Association of Ghana Unity afan se grasa kafo ye se onoma akwa mfifimu bi na omo mfifimu a wonomo akwa ye no womo ehunu se 24-hour economy a mampani da John Dramani mama eka ho asem no eno ene nei ebeboa oman nchechiriye na boa ambe yesika sama toto ya ma emrante ne maba wakra no a womo wiewie suapon bebrebe ya ombetenetire fi omunya nwuma nye no aboa wonomo asetire mu na yenko jimu nchirimu yeni opani Emmanuel Owusu a oye president edaku ya no ekwa akoto ankomo no so ewa omano so ima memo adwo mu akwaba ni abeba na yeso mejimedi sa ho ye apum adom na hwedi obi babusa se mo research we no amoye efa 24-hour economy eye mampani da John Dramani mama ni proposal yi hu e de pa ena mo hu ya mo fi se eno ena ebeboa omanyi
Okay, yeah, that must say, and I'm saying, the time I mean, can say, grassroots, who are for students are more study for more masters, any more PhD programs, Ghana. Now, masters and PhD students, yes, at the back one, yes, I was say, oh, yes, research inquiry into issues. Into, as you know, yeah, grassroots, yeah, you say, political policies that politicians need to Jabiano, you pay mu MPF near the and who's in some other two Ghana for every year so yeah Shemu yeah if the can share with the 24-hour economy. Of course 24-hour economy policy by no amount probably na akase engineering class agreement yeah did to put research to me if you say my share with some of the findings that creating jobs. Young people know a lot more because once you are operating a 24-hour system, you stimulate employable opportunity for the young people. I know one of the major things you say 24-hour economy in the and I feel so you say productivity. So yeah, they are a bit stimulating. My main kind of protocol now on TSA, you see, implementing a 24-hour economy would increase productivity, create jobs, and enhance service delivery, and align with Ghana's socio-economic objectives. Because the economy now, once you are able to operate within a 24-hour economy, a 24-hour economic system, over attractive foreign direct investment. Foreigners now, I mean, they say no share economy now. Most we don't attract foreign direct investment because of said Nema at all. But now that if we were to implement the 24-hour economy, what will happen is that foreigners know, and a lot of them that invest in the Ghanaian economy will now begin to see it as a viable opportunity for them to put money in the Ghanaian economy. It's one of the things I hear here. And I think we said a better position Ghana as a global competitor. Now, if somebody is in Beijing and he knows that okay, Ghana is operating a 24-hour system, so even though by the time I want to engage with in the business partners, and the possibility that the country will be sleeping. But once now 24-hour economy comes, it means the country is not going to sleep. It means that when foreigners or more they want to engage with us around that time, you can be very sure that business promotion will also be enhanced. And I think we notice to say Uber implementing 24-hour economy here. Infrastructure there back on you can want them you can say 24-hour economy and your event a process until so person almost 24-hour economy your road network must be good because business is operating an agile or they operate in a state system when the roads are not good, when our street lights are not on, when we cannot have enough electricity to be able to power the economic development. Those are some of the things that I can say. I would say about it. You can also say internet connectivity because you see now say internet affecting most businesses were affected, and so the digitalization conversation and IT advancement the report says the 24-hour economy it's me shepherd. And I think so yes, I can say I was here to me the human capacity, because we say nipa na eba be, but first of all, no, we need to be able to assess your labor force. You say 24-hour economy na ebe, we will be able to meet the labor force, and also idea it's me yeah we believe say a bit me abua the policy, the very final one I make media account
say yen developing strategic plan. If there are a 5-year strategic plan to implement, to help us implement fully a 24-hour economy. Yen can say year 1, year 2, year 3. By the time year do year 5, no, now it's near achieving a full-scale 24-hour economy. The conclusions are and say 24-hour economy is going to be a beneficial policy to propel economic development and create diverse opportunities for many Ghanaians. However, no, it comes with some limitation. It comes with some cost to the state. I will say state, say my President John Mahama, then he may have to look at some of this, the cost to the state, because now that you are doing a 24-hour shift economy, it means that the state would have to invest in certain key sectors. All those things we must be able to avert our minds to. These are some of the things that reports chair. But in the end, no, you can say 24-hour economy. Na ima wenyi na no amakeka bomu no nipa no a ono ode sa policy we eba o propose sa policy we no mama no copy na mo de sansem we akwa na officially the Bebani office copy officially we will make a copy ready for it. Then you found in the coming days, no, you better take the steps to ensure that the office in your copy. Yo, Mate, any audio me unsia na yegusu a ye monitor mo na ye didi nkomo du ba bia ye besa so ahia wa ye besa so afro bi enwure de me na wase ne wada je ne nchechemu a wo de amaye why Openi Emmanuel Ousu, Graduate Students Association of Ghana Kuno, one and a national president Edano. Edekasiane Kwakuye, ewo my Ghana ye court, not the 18 year. As for Accra High Court to Kwasitna, Emma Abrantie, Daniel Esidua, Yegin friend is sexy don doa, Obeka Sen and Swa, Masri Janiano, Masri Jessima, this year, Wabwaka for Baton Pesia, so Yera JB Dankwa Edu, New. Abrantie ye chese onim hu bie wono kra ne fro na brosan efro kosro ene ne kopre woni bedroom wo ne sekan ema MP ewu ya no sa Abrantie da so a etwena posifo patwene mu a asemi edi court atrantwi na ene court kwa setena ema asemi wono mo ekokofre na Abrantie sexy dondon ene na lawyer fo e de akwakoto court nanim se court na e krado se ombeti o masem dia ansa no obekasa no obesrese court no mpanimfo be miensa ne na bi wo no a wo se court no etonsa e de efre wonum emu baako eye maame Eslewusu a wo ye minister of Ghana communication won sensem wo se ne kire ya court no entonsa mfre maame no na omra court dem no mo na omedia danse ene se maame Eslewusu nipa bia ne ebo omo kwado se omunim onobo JB Dankwa wuo no bie no na aposifo pe omo a na omo enya wunum entete echese maame Eslewusu kra ene boa yema nipa binuma na aposifo pe omo akire wurum no okogege wo mo ho nsem ne adeade ede bra aposifo wo kanda ne mpotemu etimi ekokekere sankrofo no ede omo ejina eye emra no sisi enti sexy dondon ene na lawyer fo fi se maame Eslewusu so no se court samano amana ba eye court no ba be dia danse nke be boa pa de otoso eye NPP mrasebe dwani a owo mrasebe gefie ma de se wo asen central abaton pesua so yewra Kennedy ohine Japan wono soso no ye Abrantie sexy dondone ne nkrofo fi se wono soso wo mo Freddy bia ebebo vise frimra yewra JB Dankwa edu ewu ye no Kennedy Japan koma wadi no radio so nyina kire se ase wonim bibi wa asem no ho ntom fi se court ehye ama Kennedy Japan aba court wono mo aba bedia danse a ebeboa ena opmame Ivy Boache Dankwa edu mame Ivy Boachi Dankwa edu honorable JB Dankwa ene wafrim we ne ye ne ho kani a one ne da bom sori bom didi bom dware bom eye bibia bom eno no nti se na one ne nyina e wo fie hodom a nipa bonfo timi foro ye ebe fie hodom ebedi ni kuna wuo no one mo efi se braso se court tonsa e de freni pa ba miensen no mo eba court no mo eba bedi adanse nti ne we eye de esi ye e wo court mra
koto kotna brantie sexy dondon saa ne yɛde frɛ ne mum ne de pa ene Daniel Esiedu na sem no so ɛwɔ Accra High Court yɛhyɛ bobɔ sa asɛmi yɛne edi echi de refer to bia no yɛmfa enkabe mu yɛmfa kase ne nsia na yɛmfa seda ɛma is my kitchen no say opeduane papa dia ebusia call It's My Kitchen restaurant ni kudi diwate ope continental ope local ope Chinese dishes papa It's My Kitchen and ye come for a day amawo we sa nnuani nyina esoso esi nkyene a fufuo ne abuna bunu ne obode ampesie ni ukontombre na uko bibia fasa so hu ope fufuo ene wo live super kokonkwan bi so hu no so ye kama pa ana se local dish bia ya ope bia no ebi It's My Kitchen and ope Chinese num and a continental near the fried rice ne chicken no ningina so ebi o hodomo and as I say yes also your promotion yes Wednesday bia say auto a pizza and for one size kro buy one get one free we It's My Kitchen your promotion e dia hyehyɛ so no buy one get one free Wednesday bia auto pizza baako a ye che baako e dia ka ho and a Thursday bia so no auto banku ne tilapia baako a ya sa so a che baako e de account we promotion a It's My Kitchen for e de ahyehyɛ so munuane no e de papa baby bia wo bia so no opese oye delivery a It's My Kitchen for be e de amount dodo omo ewo baba yara sports stadium usane e de akọ traffic light na city sene Methodist for no ho no book of e de akọ Ababi Express e de asfem ho no no e ho a e na It's My Kitchen ewo eni omo eni nkomo 0248865046 0248865046 and express group e de tukwan akọ abrochire se opese okoye adwuma wa abrochire se opese otukwan akọ abrochire ekosua de opese scholarship de akọ akosua de okra de wo no opese okosim wo na okobọ adwuma body hard den enya dwetire de ba express group for se bra na emfa enko abrochire se ye Canada se ye US se ye UK se ye Australia se ye New Zealand se ye Germany o may bia Italy Holland France o may bia opesa okoso bia no express group for se bra na emfa wonko ye ne jefesa na ma ye ya na odi yesika amayen we express group for yenhye eno no se o kumasi a wo mo e wasafo labor run about no so ena se wo Accra so a wo mo Kaneshi first light hono a ena se wo Tema so a community 18 Lashibi golf lane station che ho wo mo e wo ho from 0249 000448 0249 nane express group for emmo enkomo ebisa for ye gina we su na nwumere ye nsamo a ye baba no de besomo no ye de mosia na ya sore na monka bo kakra mo de ababeda ye no ye de atoaso e de amamo kuku na chinchin fide de mam ye nwumere ya grace ne buzi akosio somoa ene mranche de maba wa no a e wo Sompa FM ne Sompa TV newsroom ene bo mi chido ma nwumere be bia wo bia no etimi ba ye e ba besomo me din ensesan na ya obo amali bia boga bia for ya da mase ema muniti ene hwa enyado